Damla özümдөр барыңыздар таанысыздар. Урматтуу мекендештер, кадырлуу бир туугандарым, жараткан Алла Тааланын тагдырына тан берип разы болойлу. Бул биринчиси. Баарыбызды Алла Таалам азыр. Сіздер ушуну айтып эстетиңиз. Бириңиздер ушуну сурап коюңуз. Зикирлер болуп атабы? Дамла айтып кетпеди беле? Салаваттар кандай болуп атат? Истихбар кандай болуп атат? Мүнөзүбүздү оңдойлу. Мүнөзүбүздү оңдойлу. Пайгамбарыбыз эң кереметтүү кулк мүнөздө келген. Мусулманга жылмай учурашуу садаканын сообу деген. Мына төрағаға, жана жамаатыга Алла разы болсын. Мына сотрудниктерге, кызматкерлерге Алла разы болсын. Балдар кандай мээрим көкпөйсө керек. Саар кетет, кеч келет, бизди карайт. Башыңдан ысып кетпесин, шапкаңды ки дегенге чейин барат. Балдарды мен мында элестетем да, балдарды атасы эртең менен көрмөн, кечинде барганда көрүп түшүнбөй эле калат. Не понял, шоки дегенде. Бирок разы болушуңуздар керек, туугандар, сиздерчи. Bir söz menен айтканда ушул төраган жамааты бизди көп нерсени айтпай коюп, мен сөзгө баймын. Саздан алып көп жайытка койду. Мына роза гүлдөр өсүп турат. Көрдүңүзчү? Ошого ыраазычылык билдирип, телевизордон көргөн нерсени живой көрүп атабыз. Сиз интернеттен көрөт элек, телевизордон көрөт элек. Азыз кап деп койду. Китептин тоннасы менен алып келип койду, жатат шкафтарда. Биз да окубайбыз. Sizin ahiretiniz gerek. Sizin geleceğiniz gerek. Sizin үй бүлөңүз gerek. Sizin mamleketiniz gerek. Kırgız, biz tuğanlar bayırkı elimiz. Namuzlu elimiz. Baş götürgen elimiz. İşte adaşıp kaldık. Yok biz Arap adam emesmiz. Aramdan var taşlayla. Çok kımayın Almanlar. Biz birleşen batır elimiz. Biz bir tuğan elimiz. Meymandos elimiz. Tatlakay mekenimiz var. Gözge basa turgan. Kiçine adaşıp kaldık. Niçin? Oşan oңdop кетебиz Kuda kalasa. Oңdayız inşallah. Gelecekte oңdayız inşallah. Üçüncüsü. Subhanallah. Elhamdülillah. La ilahe illallah. Allahu akbar. La havle ve la kuvvete illa bilen koşasın. Ertemenen 300, geçinde 300. Baskança da kılsanız olur. Jatıp alıp kılsanız da ne olur? Oturup alıp kılsanız da ne olur? En yaxşısı, eğer de kıblаны karab oturup kılsanız, kaçan ne olur? Murunku okuyanızı bir-biringizge aytkan toktotun Allah çoboktordun ardını. Mektepte ne olgan ne otur? Aman görök buna zikirge gelin. Zikir kılın Kuda kalasa, jabılgan eşiklerin barık açılar. Barık jolunguza, barığınızdan jolunuz açılar. Barığınızdan bağınız açılar. Ümittün eşikleri açılar. Baktılıkların eşiği açılar. Rayımdılıkın eşiği açılar. Allah'ın jardamı eşiği açılar. Berekenin eşiği açılar. Ömrünüzge bereke, rızkınızga bereke, densoluğunuzga bereke, akılınızga bereke. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah.